دانانا پیوری آوه جبو هندک تخو چینین هجاران لپارێزگەها دۆکێ بووە ئاریشە. وەکو هەوڵاتی دیار دکەن گوژمێ 45 دلاران بۆ دانانا پیڤەرێ ئاوێ divan قەیراناندا بوومە gelekîn. Lê digel hindê da rêveberê avêya parêzgeha Duhokê jî dibêjît her cihek pabend nebît û pîverên avê nedanin bi gujmê 100,000 dînaran bu her mehekê hêne siza dan. اللوي تطيب همي تهجار فقيرا همي بلنغازن نراتبا نمعاشا شش هيفا ندوينا معاش ندوينا کسی راتب نینه حتی میزان دانن. عبارت بشن میزانیا وب دانین میزانیا دانین بس با 60,000 یعنی بلا بچه هاری کاریا فقیر بکن نکرده بشن من پیچید بید دانم گله فقیرت هین پارا نینن زادی بدن حیال خو یعنی 60,000 نیبدن میزانی و حیوانه جیده گله پارا این بو آوه اف مصرف خر حکمتی کری بو خاطران دا آوه کپاقش بو هاولاتی بگهیتن هاولاتی جی تویت نفس وقتی دا بزانیتن که اف آوه بلا بلاش نبیتن بلا بهای کل سر هبیتن دا ایک چاوه خوب دا تاوه آوه بشکل صرفیات آوه کم کتن زاختن آوه کم کتن نه اف دیار دیت حال حاضر هی ناف مداد ناف کمالا مداد جعالیک دن و اندامک انجمن پارێزgeha Duhokê dibêjît em digel danana yasayekê nebû kontrolkirina avê lê sizadana hawlatiyan divan qeyranan da bi baş nabînin. چند 45 دلار که پیوستن تا کو بشید نوی پیور هنه دانه دشبر اندیش تا نها وکی او معلومات ما ورگرتین بشک زوج وان حوالاتی تنی ملزم نبوینه لیم دخواست کن هم حوالاتیت مت هاری کار هم حکومت و وزارت پیوندی داری هاری کار بجبان دیدکو اف پروژه هنی بشه وازه که رکخستی جه خوب بگیرید و خلکی ما مفاجئه برگید لگوری بریار وزارت شهروانی و گشت و گوزار هیا ایک ایاره هر مالک پیور آوه ندانا بید هفتیک مولتا بو دانانه لی اگر نه ده بو هر مهک 100,000 دینار هنه سزادان و جواتا انجمن پارێزgeha Duhokê jî dibêjin me ageh ji vê biryarê nebûye. Ranç Umar, NRT, Duhok.